School bus alet Minung pahnih Mual an hliam Houston Texas Houston a sianginn ngakchia thlahdongtu na motor school bus alet Minung pahnih nunnak hliam Minung zeimawzat le mawngtu ngai in an hliam hi accident ruangah siangngakchia chungin thimi hi veve an si pakhat chu hmun a thi colh ahoi nu tu chu Siizung a thi tiah Houston Independent School District ni thlahmi cathluan ni tial Hiti accident chuahnak hi school bus mawngtu ni hin motor dang hrial na ti in lamdang zul ahun itim a motor dang ni pa ruangah hi thil hi chuak khomi si tiah Houston Public IO bachim tu Victor Senties ni achim kafale dong ding in an sianginn kainak le a ke in kakalpa a school bus chu lamkama azak pathal in arak ril ko khi ke hmu tia accident chan nak lam or le kam a ummi pakhat ni achim hi motor mawngtu hi nu asi hliam nak kong se dan tat le tatlong ha ding kong kaw zong zeiman chei khan piak asiri lo thil si chan ning tu kan thlai chawma leo asi tia Senties ni achim hi accident ruang a pam atong mi le hliam tor na minung min fang le an kum chu phuan asiri lo hliam tor na laka hin motor mawng le adang pahnih tu chu thalo lak in ani hliam an fak ngai ko tia HISD ni achim school bus hi for high school cha manding tia timi asina in an ma sianginn le hrial le an ma ni chuka khika hmun a vakal tina hmun po a kalmi asi keima kemin chu Esther Chin kasi